Tamam. Hop verdik. Şuna getirip kızamız. Sizin için jırlı Şimer Dinara karşı alalım. Kadirli dostlar, benim en yaratkan jırımını sizlere bilebilirsin ki. Alkışlar, büyük rahmet. Arkalarında. Hoşay bunlarla. Yeah.
Benim tuganlarıma, dostlarıma, barımızda da bir zor rahmet. Bir zor rahmet cevap sözlerin için. Hadi jırların devlerinde bizden Şef Vayiz Hayrettinov. Bilen qadrli tamaşaçılar, kıymetli tamaşaçılar arayız. Şu ara zalda uzak kalmadan geçiriz hazır konsertimizin ahırına yakınlaşa kile. Bu постоянно dinle güreşip durmuyoruz. Birbirimizge yerige biz duylarlarına güreşeriz. Yaratkancılarına indi başka öldesip kile. Bilem ağır sizge var. Birgene çektirmiyoruz. Yarlara kayıtmağın parlarına bağışlanan bu. Kayıt şiirken yanım var. Birgene çektirmiyoruz. Tanım bir жырға bağlı mıydı? Халык сырый. Kız balalarında жыр. Обязательно поддерживаем, танцуем. Ярый mı бейбіз? Gittik. Elini тоже оставишь себе. Sizin yanınızda. Burada присоединяйтесь.
аплодисменты алтышлар. Хөрмәтле тамашачылар, хочу вам представить Килиндова, да. Человека, без которого этого концерта не состоялось бы. Это наш звукорежиссер, который сегодня управлял всем звуком, светом даже чуть-чуть. Альберт Мусавер, давайте ему отдельные аплодисменты. Он у нас очень талантливый, ведущий тоже, замечательный певец. Поэтому предлагаю поддержать его аплодисментами и послушать песню в его исполнении. Поддержим Альберт Мусавера!